من زہر اون خدمت امام موسیٰ دپس یہ اونمت تازہ خورمہ یہ ڈال وسمس یہ رٹو کھیو امامن فرمو نہ بہ کھمہ کی دپس چار چھٹی یا کھیک نت گردن زور سان کھانو تاریخ من 30 دان یا 3 دان امامن کور دپس کیا گو نہ خلق پہ ٹورستان وتھن ثقافت دپس یہ یسان تی گو ام زہرن کور حلقہ پہ ٹورستان ژٹان نیوک زندان کن کی وقتا گو سندھی ابن شائقن کر 30 یا 50 نفر جمع یم فقہا یم علماء دپنک یو دپس کھوت نہ گواہی دیو کم سن یمس مظلوم امام تھی وچھون یہ صحیح تو سلم یہ ٹھیک امس ما آزارا ووتمت امس ما زخمہ ووتمت ساروی کور نظر دپس ظاہرن ٹھیک ظاہرن صحیح امام کیا کر امام فرمو دپنک ظاہر چھن ٹھیک مگر ظالم خدا ہاو ادر کیا چھن گومت مے آمت زہر دن مے زہر دفاع آمت دن ترٛیٚیہِ دۄہہِ گژھِ یِم دُنیا علامات فرمائے زرد گژھم رنگ یِتھ کٔنۍ گژھم رنگس ٲخرس کیٛاہ رنگ گژھم اما یِمو وُچھ ظٲہر درٛاے دپان ٲسۍ تُہۍ دیٖزیو پگاہ گوٲہی کمٕے کالا گوٚو تِم کہِ روایت یمن زنجیرن گو تھوڑا اور غلام اس اتنس کہین امس کھلے أچھ وچھن امام مظلوم زنجیر لاگان امام مظلوم وچھن زنجیر لاگان وصیت کرنس دپنس پگہ یل بہ یم جہان گژھ مے کرزو دفع یمن زنجیرن سان بہ چھس یژھان بہ کرٕ بٔڑۍ بابس ملاقات یتھے کٔنۍ شکوہ کرٕ بٔڑۍ بابس دپس بٔڑۍ بابا یہ کورم چٲنۍ اُمتن زہر سۭتۍ ژوٚٹ ہم جگر زنجیرو سۭتۍ کٔر ہم تھوہس بنٛد امہِ پتہٕ گوٚو کمٕے کالا امام گوٚو یم جہان خبر وٲژ ہاروٗنس ہاروٗن ژٕ ووتُکھ پننِس مقصدس یہ یژھان اوسُکھ تہِ گوٚو دوٚپنکھ نٮ۪بر ترٛٲوزیو نہٕ خبر کٲنٛسہِ ؤنۍزیو ووٚتھ گوٚو شِکارس درٛاو پتہٕ آو واپس تِم کیٛاہ اکھ روایت سندھی ابن شائقن دوٚپُن حمال انُکھ بدل موسیٰ بن جعفر تُلُن لُکن کر آلو دوٚپُکھ ؤنِو تُہۍ یِیِو گوٲہی دِیِو سندھی ابن شائقن تُل تختون یا پکولی ہیر رٔٹِن مگر یہ تخت اوس ژھوٚٹ امامس اوس قد بلند ییٚلہِ بدل امام سُنٛد یوٚژھُکھ تُلُن بدل اوس نہٕ وۄتھان کینٛہہ حمال گٔے متحیر دپان ظٲہرن چھُنہٕ یہِ قوی بدلہ کینٛہہ یہ ژادرِ تل مگر تھوٚد چھُنہٕ وۄتھان کینٛہہ ووٚنُکھ سندھی بدل کیٛازِ نہٕ وۄتھان ییٚلہِ نظر کٔرٕکھ اتھ وٕچھکھ زنجیر کٔرِتھ پار اوس زنجیرن امامس بدل تُلُکھ تختس پٮ۪ٹھ عزادارو سر امام سُنٛد اوس یِوان زہر لگ امام سُنٛد بدن اوس نہٕ واتان اتھ تختس نیوٗکھ تھوٚوُکھ بغداد کِس قتلس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ آلو کٔرِتھ نازیبا الفاظ ؤنِتھ امامس مُتعلق دوٚپکھ ؤنِو یِیِو یُس اکھا یِوان سُہ تُلان یہِ پردٕ تھوٚد ظٲہر وٕچھان امام سُنٛد بدن ٹھیٖک وٕچھان ہیٚرِ بۄن کران نظر دپان چھِ کیٛاہ وٕچھِو أمِس ما چھُ زخم کُنہِ جایہِ شمشیر ما چھَس لٲجمٕژ زہر ما چھَس دیُتمُت ٲس ما چھَس دِتمٕتۍ سٲری وَنان نہ یہِ چھُ ٹھیٖک تامَتھ آو منصوٗر بوالگی سُنٛد نیٚچوٗ زونُن نہ حالات چھِنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ اَسہِ دِن پامہٕ دپان پِتُر بوے اوسوٕ بغداد کِس سٔدلس پٮ۪ٹھ ٲخرے رِشتہٕ چھُ یِمن سۭتۍ دپان تُہۍ کیٛازِ درٛایِو نہٕ ہتا أمِس مظلوٗمس کٔرۍزیو کفن یا اوس پروتن ییٚتہِ أمِس ما اوس نیٚچوٗ اکھ کانٛہہ یُس أمِس شاندس پٮ۪ٹھ بیٚہہ تُہۍ دعوا چھِو کران تُہۍ چھِو عباس سٕنٛدۍ فرزند عباس اوس تتھ پِتُر بوے
یہ اولاد پیغمبر ام ترو تاج پتھر ام پن غلام دپنک رٹو جناز رٹو دیو سزا اس یسان پاک سن بدن وچن ولو نظر کرو موسیٰ بن جعفرس ساری آئے جمع گئی کفن ولک تاز کفن ولک قیمتی کفن ولک غسل دتک امامس دپس دفن کت کرو مسافر مسافر مقبرہ مہ دپنک نہ یہ نیون سانس مقبرس مز نیوک مقبرہ قریشس مز با عزت و احترام آو امام غریب دفن کرنے خدا کرم سارنی اس نصیب زیارت امام کاظم خدا یسن اس سارنی کاظمین گسن وچو کت کن جاہ و جلال امام کاظم سن وچو آز کت کن ام منطقک لک یوان یس کا حاجت تھپ کران دروازس دپان چھس یا باب الحوائی جو سوئن چی آمد دروازس پر اس یرون اچھی مشکل یہ کر دور تو وچو یہ باب الحوائی کت کن تمن حاجت روائی کران اما وقت شہادت اوسس شانس پہ یمس ودایا امامت ظاہرن یمس ونہا کام اس ہونڈ وٹہ کام اس بسودی وپرن ات لوگ مگر یہ تاریخ ونان عزت احترام کو امام کاظم اگر 3 دہن دول لوگ بغداد کس قتلس پہ اما بدنس تمام جام لگت امہ ہریبان ژادر پہ ترمس احترام ظاہرن کران ام پتہ تلک نور غسل دتہس قیمتی کفن لوگس اما ازادارو یس کاظمین گسان سہ بڑ واتان صحرائی کربلا صحرائی کربلا پتہ کاظمین واتان بہوان امس مظلوم امامس ذریعہ ودا زار ودا دپان میانی امام کت کن کورہک مظلومی سان دفن کت کن وولہائی کفن کت کن کورہک یت کروتنس مز دفن اما بہ آسائی کربلا پہ میانی امام بہ آسائی کربلا پہ یہ ون آواز گسان دپک 4 حمال یو یہ بدن تل تو اما میانی امام کربلا گاس 4 حمال بدن خونس من ویران بدن بہ صحرائی کربلا مز وچھن تتہ وون نہ کٲنٛسہِ مات الغریب السلام یہ غریب آچک مورمت دپان کاسا یہ نمازہ پرہوس کاسا یہ کفن کروس امس آچک بند جناز کرمت ونو سنو یہ بند کرو جمع یہ ساود قبر اگر امام کاظمس بے احترامی گئی اما آخرت صبح احترام یمس نہ احترام ووت یمس نہ کانٛہہ آو کفن وننہ یمس نہ کانٛہہ آو نماز پرنہ سہ مظلوم کربلا سید الشہداء کس ون حال کس ہیکہ حال ونتھ کمن ہند تمن یم شانس پہ دپان یل بیبی دن ووت شانس پہ زینبن وچھ حال دپان یت کن ژھٹن باغ دشمنو تہ ووت دوستو تہ ووت جناب زینبس ونو یا زینب وونس کیا دشمن کت کن وننے تتھ جناب زینب کر بیان مے وون حال پننس بوے سن ان علاوہ کیا وونت زینب کیا کر یعنی بوے وچھن ڈولا تاپہ تتہ سکہ پہ وچھن مگر بوے سن برداشت اوس نہ ژٕ چھما بوے حسین ژٕ چھکا بوے حسین
محنت کت کن پرزنائے دپس ژٕ میون بوے حسین تسلیٖمے اوس نہٕ بُتھ کوٚرُن مدیٖنہٕ کُن بٔڑۍ بابا سلام ملائکۃ السماء بابا بچھس زینب آواز زینب بابا حاضر حسین بابا میرا پرس میں سچ زیادہ کال گومت ملنس کی مگر ات پتہ مے حالت سوے مے پرس بہٕ حاضر حسین بڑٕ بابا یُس چون حسین یُس کۄچھِ پٮ۪ٹھ رٹان اوسن یُس دوشن پٮ۪ٹھ سوار کران اوسن مرمل بالدماء بڑٕ بابا یہِ چھُ خوٗنس منٛز یِران مُقدل الاعضاء بڑٕ بابا أمِس چھُ گُرۍ جوڑ میٛانہِ سیٖنس پٮ۪ٹھ أمِس چھِ بانہٕ بانہٕ جُدا گٔمٕتۍ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ کرِ زینب دُوَن یہِ وَنہٕ بہٕ شاید آسن کورمت صدا یمن مسلمانن اسے کڑان چھو یم بدل کمس چھو تراوان یت بدنس کرنا دفن کا مسلمان آئی نا اس یت بدنس دفن کری شاید ناسن مدین کنی ونمت بڑ بابا یت نو جام کنی جائے یتھا پرون جام کنمت اس کنت یت بدنس اس مسافر بدن یت کربلاس مز گومت چھُ کربلٕچ خاک بیٖٹھمٕژ پٮ۪ٹھ